Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad titunggal maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mga gan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At manan tigayam yo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsak bay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok. Ni Roda Baradi dita Herona Tarlac kan ti pamilyana. Kastamatan kan ni Jovelyn Milet kan kadagiti parents na dita Kalaocan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini kabsat Eli sa napud na nagan tintay drama. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At dakaruba mi akanayo nakaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod ti ag salaysay. Elay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino alalaki tatang? Di kanayon anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay. Agar-aram nga tak ni Tesi nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno agsinsinger itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imut na mapanditan no kwa. Ima mate na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo ti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da jay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, naganger ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto asidaan Saanan? Kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray pagkatanan niya. Una, adu pa'y laang tilalakay nga agcrush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot kataeban da Wanya, nagkapukan ni tabalay da nanam amir na. Tinamag mo no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pa kibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro sa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kas tati kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada, kat karo ba tayo maalaida?
Ay, na. Nagmayata talaga tagkapi dito yung balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkape si ka, bitoy. Tungkal agkape ak dito yung balkon may makigidan ka ngagkape dito balkon yaw. Sana siya makikigidaan. Sika. Ah, Siguro ay nakastut aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay, siksikutan amin ang karaw-kaw. Ay, saos! Baliktadan tilubong! Si Katima nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anak ko man, binibiyagak ka alaman. Ang raraman ka may tabak-bagatan. Feeling mo, si kakarayon, kaya atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam, na kanayon na gagawin dito sa akin, ibalay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaaso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, dito yung ipagrugitan na. Wala yung maano darusam. Ayan, te ebidensyam. Naisuro na gitaaso, may. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkalokallong dito. Awang babay na kita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sika, cawan babay na. Bakitan na gumaras gay. Si Kangay, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunuan na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramidon nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, no kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan, ah? Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Iso andala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay, nag-iima sa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay. Ay na. Ano nga talaga ti gumaratagit na babagat kita. Na, apay, asino man ti pang pangagamditan si ka, bitoy? Ti agsile, magasangan si Bray. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling teenager na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa akasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan ka na bagam, amang ilunod ka niya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan na dyan, pampanuno. Nakarkaro ka ah.
Umapal ka laang tawang ngamin ar-armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubigan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapudno na. Dahil pension mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Bebe, bebe, bebe. Awang nga may inspirasyon na. Oh, sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayong siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga garasubli dito yung balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kan pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim emote, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo dito eh. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano nga'y ngaklunan nakmer na? Nabayaga kung nagar-aram kan ka. Di nakadikas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangka lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Tsak ammo day tamir na. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay may parakan ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipangudyaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan na Ah, Agungungat ti karuba yung mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kini tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay ngamin papanak. Kano kayat mo, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mo. Ta agkuyog tan nga agawid iti palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulit eh. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ama bigbig, wano makita nyo, kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kamat. Pasablugan na paipod bitoy. Talaga ang nagpintas ka, lete. Ni matgayam nanalete ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakatan niya. Ha?
Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kit gagangay na naragsak siguro Nananan, tay nakman alaan, Jehos. Agsibugak man kay diti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Dapat kayang pasurot na foot massage eh. Ay, natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day yada noom. Ay, Mirna, anya kamitang. Apa nga paturong mo ti husyo diti balkungay? Parsyak lang ang dayta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apa nga minakundi si bugay ti mulam kat kalkalpas na ti tudo itay. Awang bibiyang mo. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, aran taon na ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilinangan tang anak da. Nga bisuda, saan da nga agkadut-dutan. Uwan nga ron, kinapudno na masikuranak maten iti kastingar aramidan da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusinang agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkapi kayo di tabalkon, agsinsinungbat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rugi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga men ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanungay naklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa ilaan. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ngambakbaketan mata. Asinaw ti pangpanggam di tamir na. Siya. Di agsile, magasangan. Uray bakit na pintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan ti kaskain ng tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Papay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing isot amaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalayang pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangran kayo. Tunggal agkape kayo dito yung balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Ala, umunod kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na kararamigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagaan. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Date na amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nika, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak magpapatiwkan ko. Ay, nay, di ka pinang ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagigyan na ta. Ay, usunetan Eli. Ay, ulit kayo na yan. Hustaw! Papanam, Tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustawn, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka diti parangan, tagis paling ta ditoy. Ha?
Ay na, bitoy! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! Awan Mirna, agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Sige, bitoy. Basol yung amin day kat nanang, tata Bitoy. Gapo iti panagap-apay yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga eh. Anda dita? Nakaturog pa eh. Ay na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan na pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna. Liklikan tangamina yung tiyaga pa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan idi. Wan tardamot ngamin ubay nga boyfriend mo. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sa ba nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Nawan, jakmat inaram day jay. So kinaklaang day jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Lukas ta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangagan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan nun Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit ni Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang, Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta, Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat langan. Kasta unay ragsak mi ni Elita nagkapyamot langan dagiti tadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Iso pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script kaniti drama ti kayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa.
Hello everyone, kablaaw, kan bendisyon, kada kayo amin. Sapay lang kumata na ito maipaaya drama itakat agserbi nga adal, kan pagpampanunutan titunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa timber sa napudnanagan, tintay drama. Ngam sakbay na makablawa man pa ni Belinda Merculio, dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac, from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco, dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kani Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabs at Dimber. Dear man ang biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga puiti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si Kugak, ti pagtarayan to istoryak, kan itinagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Dimber! Lungkatang man da ito'y. Dimber! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimber! Hoy, humayay! Apa aya? Nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita dahi ta Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod nureta na nang. Rumwar ka nga rod ta kasaritam. Diyak ang mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae na nang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kwa na kunak. Darasang. Disturbo mat na kita. Ayan na ya. Kasano ama siguradom asak ti ama ta inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak itinagbaatan ta. Idi nagja-jamming tayo ijay balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak itinagbaatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaringid eh. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawit kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti na ilawan ta, Dimber. Agawit ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaatan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti na nang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tan tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ka. Saan kayo siguro nabartek unay ah? Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama Jessica na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Crush nak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti ama ta sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan naman. Sigurado ka, guys, so ti ama day ta. Tama pa na kiti balay na, tayo nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramidan tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naitangamin ti maalala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka ngamin ka na iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag analam na ita napasamakin ka.
Anyangay, kapilitanan nga aganak kaabalasang. Pakawanandak ko matatang. Kasanungay, Maridalia, masikog meten jay anak kao. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanungaraw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amot isawag pare. Bagbaga akmet at akderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan ka no tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kao. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wen, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wen ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Oh, kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kunak ama pantalag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kay kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Ah, thank you ah. Uris ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahanim niya. Adda na amwak anak kao. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tantatang. Ngam na ko na ninemya. Anamindwadala ka no anagkuyog. Kahit pinagbagaam ko maninemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang. Di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyang am ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kini Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam din nimya. Di mo adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila.
peke di pudaw na iday. Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo, tadyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulot na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, hindi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayak mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Ha? Apay anyat gagaram na miya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iti Manila, iti adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iti Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pay. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asak ti ama na ita, wano saan? Anya kamutan, Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iti Manila. Anyat amoyo ngay, no sigud gaya mo na masikaw, iti nagawi dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod ikipit Basta dakkel ti pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya, ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matigayam dito ibalay, ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan namot ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jakla impagaro pakas dito ugali day di atao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitan. Wan nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan na putot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oo. Panagkita yun na ita. Taatapin yung amin na putot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mo launay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karupro pa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputop dagijay. Kat kaing-ingas mo launay. Awa, adayo. Jakpat yun dayta. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day di Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga amin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wan nga rod. Agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dalag kambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di atao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wan ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyak ka. Ha?
Uresi ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Nga maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos niya. Ay, wana. Panunutan ta pa imbag. Ka no talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan itag na nayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sabali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobya. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngam hindi mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't na. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pag-iinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpadaan na lalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture ko maida. Una, dagito'y manay, inalaak ida itiladawan da. Ni, huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rodan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na ija adimber anya anak kau. Kita mo't na ito impupos na Un nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Dagiti naglalaeng nga anak kau. Kunana. Di na ko marabeng nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garud agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Ngambitamutan, bagtik a lalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron, jak laim pagarup nga artek gayam na itabakit. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umayin na sabtan din tayo barangan, mahal. Umayin na kumbangan. Sinaaksan na itabakit na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Naimia. Imbag na gajay ata, makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardarasudo sa anak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimot no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak,
agsinatan tanao maakken kan. Kastagayam, Anay ko, apa dinanog mo ti subsugpungay? Anya, ulit ang pay timbagam, sinaan na. Makapaupay mo't nga min kararamidam. Minalam nga agbartag ka. Kun kasapulak ti anak, dinak may paayan ti anak Marian. Anay ko, agrom ka na. Kayat mo, tekkan ka mait. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan ng yaman na. Ha? Ikasar na. Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba inanak dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti dito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sagsangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta ngay tsuram. Agunay kaditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya ka. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kaya't akakuyog na nang. Anya? Day, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inala nga minan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papeles da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada, anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to, dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wanda nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga pa anak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, ta inayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laang ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakas ka iti karatista ka naka. Aklo napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak lata, taado dagiti ka kaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakenkwana, ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itabab barusdan, kat adadalat ta ije balasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alaga kayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Hello gagayam na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritaan. Kat manipud man kanikab sa inso tintay i-drama. Ngam sakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kanay Gina Silvio. Kastimanti ko na ni Kabsat Inso. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat awan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. At dapapaabanga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lambo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko reng, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan mo't ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Kureng? Ni sinyaw nga artag? Ah, wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanon. Takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado a kwarto Alaan na, di may sa kwartaw. Basta diyak kayat ti artak ngagbalay na burdal. Kan diyak kayat ti bisita a burdal ta maringringak. Diyak kayat ni naariwawa. Wan, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa silid apakantya pa ba ngamin saw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito'y ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita naku na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di jay adeng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may ka tayo pakitak ti bakante asilid. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may ka takitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadeng. Saan pa'y nga ron, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagano ngamin tilinutaw. Kat sayang no jak may baos. Ala, agyaman ak nga ron da, tata. Wan gayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manuktawan baon.
22, tata. At naka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kidin ah. No adaman na batbati a loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakayan. Ha? Ala amon to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At saka di inapoy mau, tano awan, inak mga lataikan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso, ayamaw, umayaman. Adagi ti kusina manan. Kung may ganitaw, tanay, yak mapanawan tayo lutlutway. Day, nagsapa ka mo ngaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayon ako na, tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Aya, ay kamayata nga round. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No dalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na, ngam aguray ka. Tagaano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y ide. Wala. Ay, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, ready ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagaya malakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No kurso na anak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, anya, kayat nak, adeng. Agkatunan sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, klaim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati daw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mo.
Yakar kong na itatugaw. Alala, tumakdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo a borders na. Tayla paborito na ang border na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na aya a border na. Ada, tay napintas abalasang ang border na. Ang nasyak alakayan, kan tayo abambakit a border na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adalan sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadlan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Analat sa undag iti tataon nga Ikatlan niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kaya't amaamuan Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kon Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyam. Saan nakasta? Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kaya't apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at ang nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, diyan napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanang. Ikasar kun to na diyan. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre uri lakayan ko ikabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangan pa'y. Saan na limbrin ti abang na. Tanobyak kat nga runay. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manon ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman, umayak man, tao po. Nay, ang tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya dahil jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano, pudno ka di. Ha? Ay, uwan adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kong insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpalyang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Alawa ay. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rin, iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabani pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan?
Umdasan di talungal daw apawayway mau. Basta intun umay alawas, masapo lang mabakantyanan di kwartaw, parugyakaw na parinubay. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga ron sapay nang rigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na di Aruba, nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga anang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa'y la ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Oy, awan problema. Katagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wan. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ala ka na. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mo, wan. Tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo. Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa'y tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kung nara nga iparinobet na di balay na, isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bani a border. Ay, garud naamak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day ja border na. Wen nga raw. Sigurado, arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadapay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya, ay katawan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Agtaw, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyaman nak Inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidain. Ilak-aman kan ading. Di kan agluto iti sidaim. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak-aman kanya. Ala, kababain mo tata. Ay, di kag babayin. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka iti border ka. Agyaman nak nga dud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko.
Nabitin nga minti sweldo. Anya? Ay, amom Carol. No, kaya tinak. Di mon problemain ti pagabang mau. Ha? Anyat kaya Diyos ang tata? Agayatak ngamin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya? Kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madanagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaag. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat maw ka lakayak ket nga ruday. Kwa? Una. Sige. Sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silang timay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagijila kalaslas bangan na tinobya at manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua da anubyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nag tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyaan mat amin a border mound. May salaan nga, di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko matipakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta, tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangag. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dag pampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga, Pastrikan da kami tagririn nisot tayo inso. ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alak-lakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta, mga ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan takman na kabilay. Agruam kayo na. Api-api naggidan da kami kan ni Carol, ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kung naman siyang laang tinobyam, ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubon da kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Jack wano ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan ah. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarunan Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko ah. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ko, anay.
Napusin san singipan ka. Pinasubsuban nakbat sa ema. Talaga aluguban ka no, sana siyak tipilyam minsaw. Siyak tipilyam, wano ni Carol. Awanan si Pilik ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya, kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Diya ka mo ngam naturadak mat ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam idi nakiasawa dan pimanaw damatlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidot ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak dayda pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, inso. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.